Para uno ongi etorri Gaztetxapelen kanalera, ongi etorri Imperioaren kanpaina honetan, eta azkenengo atalean Guizelan bidali genuen, eta Franz bidali genuen jasonalde honetara, Conan Vampiroen kontra joan alizateko, eta uste du garrantzit izango dela Bloodborne casten aliketa lehenago kentzea, gero egoaldera joan alizateko, mendebalderat joan izateko, eta bar eta dritxabakean utzi. Horretarako eman dagoen astia, zuzko astia, nire kargatzen den mingoagatik, Rudiger Hellborg. I serve no master. Horrentze edari, zer komeniko litzaigu, eraikitze horren dutzen. Flagelanteak ondo ongo lirateke. Taberna izateko. Korrupzioa ordetzen du, eta hauek ondo, ona horretan zentratuko gara. Beraz oraingoz, pasei. Zufar, ipotzak. Zufarrekin ongi mutatuako gara. Mulder iparraldean Kislefeke uste alduen moduan. Lasi Baltasarren de zure bila joango. Baridu diplar nahiko ikututa dagoela, baina kondo vampiroak ere horrak dira. Hail to Leon Kor. How can the Empire aid you in such evil times? Es un moduan Leon Kor. Helburua konde vampiroak dira. Potzak, Zufar, Tempelhof, Letonia, Tempelhof, vampiron artean. Garrantzi guztien dira. Ostenmark pikuten. Edo Wissenburgo nien dezen. Hemen divertogo izango du. Zu. Sartuena. Summon speed! Yes, my lord. To strengthen the Empire. Take up the pace! I am Prince and Emperor.
Fresia kurrango txanda. Teknologia. It is time. Welcome to my private study. Why? Sigma's welcome, my countrymen. The Empire. Yes. Approach as friend and make your offer. Sigma's will. Yes, manlings come. They only do when they want something. King Luenleon, it's late in the day, but it... Berdin zaio. Txanda batzu. Beste faxio bat jauzi da. Ez jaun Isenburgo, izateko zergin iztaria. Vampiren korrupzioak kendu ahal izateko garrantzitsa delako. The nation calls. Diru gehiago. Francisco Summon the Elector Counts. sentitzen dut lak. Moving off. Bai, mugitu. Praise Sigma. Zandagaz.
urruti dago. Pues parecía asko ari da erortzen txanda bakoitzen. A ver, en eso no. Greetings from Sigma. Arak Ziflin. Vale, escanean. Vale, bitan altan izango dugu Zergin Estaria. Who calls? Let us move. So? Not likely. In the name of Magnus. Ulric's will. Raise your weapons. Bring me to my men. No peace, just war. Men, I will fight with you. Ondo litzateke beste konde lektoreak ere lagunduko balute. La sonda. Greetings from Sigma. Who calls? Into battle! Vaya, juega todo. No la es, es el aire que va a andar. Mira, Soneta tumulu eta guardia zenbaitzaten gogorrena, besteak espero dut morteroarekin gorban izan da konde vampiroen tropa
ez direla bereziki azkarrak, tiro askorik ez dituzte. Lasoko. Total Warhammer oraindik baditu zen konpondu beharko dituzko beti. Vale, txakurrak arriskutsuak dira eta tumuletako guardia. Proiektilu daukagu, lantzariak, espadariak, asti bat. Eurak ezer beharko dira gure bila, ez daukate majarik hori ona da. Alabardaria jarriko ditugu morteroa ezten, txakurrengatik gehien bat. Zombiak masan daukate indarra asko direlako, ez potenteak direlako. Eta Carlos Francisco da. Gauza da ia zer egin nahi duen Bladek. Blad garbitzen badugu, errazago izango litzateke Silvaniaren konkista. Baina Blad oso gogorra da. Ready for war! Handgunners! Yes, sir! For the Warhammer! When the drums stop playing, that's when you worry. Militia! Azkar tiro egiten duten uste baliagarriak izan daitezkela. Mortar!
Sigmar commands! Loaded, sir! Militia! Vale, a la batalla que se Spearman! Lanzari batzuk hemen. Conditions acceptable! Sigmar calls! Zalditeria basoan. Great swords! Espateria hor. Ready for war! Francisco de tropa gidatzen. Amber Wizard! Hemen gure armada. This cannot be! Armada polita con el imperio en contra borrokatuak izateko. I see Wilbur brings his weapon to bear. How long is that rested on his mantle? Vale. By Ulrich's wrath! Where are the flagellants when you need them? Ah, vale. Pura gol. Halberdiers! Vale. Very well! We are doomed! Vale, hobeto funtzionatzen dute. Geldoagoak direlako. This is blasphemy! Amber Wizard! Ah, gertura bueltan diren. Hor. Zenbait unitate aktual ditugu. Ready for war! Spearmen! Get them! Ready? The Amber Order! Sorcery! We are Sigmar's heirs! We are Sigmar's heirs! Attack! Obey! They will pay! Weapons at the ready! The Empire endures! Great swords! Wild Heart! Cast magic against them! Loaded, sir! Quick march! Kill or be killed. That's the only way. Sigmar commands! It is against Sigmar! Sigmar! To battle! Take aim! Cast magic against them! Hemen gure Carlos Francisco.
Ez hildakoen kontra. Amber Wizard! By Ulrich's wrath! Charge! They are using dark forces against the enemy. Take their heads! It is against Sigmar. Amber Wizard! Do not trust wizards! We are Sigmar's heirs! Ahora maitza. Zalditira gaina ez dugu erabili behar izan behar. Ongi, ongi. Ez uste duzun alde hau gure ganatuko dugula, ez dugu bigarren armadari itxarongo batez ere unidatea hoengatik. Magiarik ez daukaten bitartean. Orokorrean konde vampino armada hauek ez dira oso potenteak. Agian asteari izen aldatuko diogu. Saiatuko gara bizirik eusten, Total War Warhammerrean magia ezinbestekoa da. Kontrakorik esaten badizute ezezkoa da, baldin eta kornerekin jokatzen ez baduzuen. Kornerekin joan behar zarete, alik eta lasterren, alik eta etzai gehiago hiltzen, sartzeko euren bonifikazioak korneren jarraitzaileak izateagatik elfoionekin gertatzen diren moduan heltzen da puntu bat asko hiltzen dutenean bonifikazioak dituzte laborrokan heltzen dira, sartzen dira ekstasi moduko trantze batean. Baina Carlos Francisco lortzen duen alik eta azkarren Garra de Muerte
soldazen kontra, potente izan daitekelako saldia baino. Konde vampiroa gainera dragoi odolkariak dituzte eta horiek gure salditeria baina asko zero behagoa da. Silvaniako lehen borroka garaipena. Venga, mugitu zaitez, mesedez. Egia da, hemen kasu honetan tumuluen guardiaen kontra arkabuslariak oso unitate interesgarria dena, bestentzat arkulariekin eta bizekin unitate. Summon the Elector Counts! Vale. The nation calls. Alright. The Empire. By Sigma's will, come in peace. So, a ver. All right. By Sigmar's will, come in peace. Yes? Friendship is more valuable than gold, or so they tell me. Yes, my lord. Who calls? Come then. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it worthy or no. Va. Yes, a sound plan.
What does the Emperor bid? Federico. Vale, Félix Bondier, l'heroi Bagdad. Otslan, puta. Joder, Festus. Lago Festa. I will not. Entidad. Isabel. No! Show me the accused. They will be judged. Nada. I will turn my gaze on you. My order agrees. Vale. Who calls? The Empire. So? Step to it! Praise Sigmar. Moving on! Friends of the Empire, come.
Lev garrantzitsu. Aunque Franz... Venga, Blas, Eterno y Villa. Balas de Blat izan daiteke garrantzitsua. The Empire. To the provinces? That. What? Ulric's will! By the comet! I will marshal the men. I am Franz. They will obey. Ditzen dut, baina Blat... Yes? It is for the best. Sigmar compels us! Muy bueno. I am Prince and Emperor. I command here. Bring me to my men. Yes, to unite the provinces. On march! By the comet! Onwards! I'll have your soul. Stirland salbatu dugu. Zergatik daukagu, hiru puntu gutxiago. The Celestial College implores that I... Bai. Orain Carlos Francisco Pegaso dauka. Ah, ez Carlos Francisco ez bestea.
zer baino zer da. Tools of judgment ready. On march! By the comet! This will bolster the nation! For Heldenhammer! Bokatu dugu azken batalla moduan. Pentsatzen dut okaden armadarekin gai izango nahi zela irabaztea. Ez daukate magiarik. Gu heroin nahikotxo dauzkagu. Txakorrak dituzte guk, ez? Eta distantzia ere bai. Egin ditugu hiru talde moduan. Eta gutxi hor alabardariak, lantzariak kasu honetan eskutu moduan. Baiesteruak talde baten, gero bi arkulari talde beste modu batean, unitate hauek tiro egin dezaten eta bar. Uste dut gainera fakzio honen azkenengo zonaldea dela. By the Emperor's will! Battle awaits! We are Sigmar's heirs! By Ulrich's wrath! We are promised a place at Sigmar's side for doing this! At your service! For Heldenhammer! Spearmen! I'll burn them! The Empire endures! For Heldenhammer! Arre dezakegu hemen. Eta Sir! arkulari talde hau hemen. Zu.
hemen eta hasiko dugu ataia. Foes of the Emperor! Raise your weapons! Zentratu gara tercera hauek aliketa. Be gone, fell creatures! Heltzen zara, Txalo. Yes, quickly! Batzen baldin badugu. Do not trust wizards! Sorcery! March! It is against Sigmar's teachings! Cast magic against them! Go! They are using dark forces against the enemy! Do not trust wizards! Sorcery! Pentsatzen dugu batez. Oso. Entzartu berez ere zaigu atera. Loaded, sir! Attack! By Ulrich's wrath! Missile troops! Vale, Beldi. By Sigma! Obey me! Do not trust wizards! Ready for war! Sorcery! Move out! Formation, march! Brace yourselves! The Empire endures! Power of the sky! Victory will be ours! It is against the by the gods! By Ulrich's wrath! By Ulrich's wrath! Attack! For Heldenhammer! Captain of the Empire! It will be done! Missile infantry! Now! For the Emperor! To battle! Hala. Espera, si dugu bigarren batalla hau. Tempelhofi. Stirland salbatu dugu, Hotland eta Midland joan dira pikutara.
Ipotz fakzio batzuk ere jauzi dira, ni horrela txarto nabil, Suposatzen da kaosaren inbazioa eta gauza guzti horiek oraindik nahikotxo falta dela. Hilitzazu edenak edan hiperbertzio desioak hasi itzazue. Ea heltzen den alik eta lasterren zorgin eiztaria Silvaniara gazteko vampiren korrupzioa garbitzen. Batez ere errebelioak ez suertatzeko. Bueno, zuzko buruak ere eragin izan du. Ah, bueno, armadari daten zaiela. What does the Emperor bid? The nation calls. Estirlanekin ote beharko dugu erlazioa.
Horri izango da. Baina lurra teknika. Zeratu gara egiten. Horrela. It shall be done. By the silver hammer, yes. Guarnizioa. Hori izatez berdin zaigu. Beno lagunok, hau izan da dena. Espero du gustoko esan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur.